po twal more ni armatien ajuri wa kili lok muken ma pigi tego mo berga karo ki kin ping ma kwa lokum kip ma ping tiga were kwere idwe mario imwagaman gi kome wa merwa nen jima terio de kip ma yama tiga longe kwere kamenoni kini armatien wadigi lok ma pira tek ma de ma mer mi ne bon wiye ma chien Norbert Mao tiga mi vuara ma tek da ikit menen ni lenu kom me speakership I parliament ma pa rio tikin lok ma pier tek ibi gama yeni ngom Mario la meme parliament mo chil o kwanyo pul ma jogo weng meni kerro gi kin ping ma waji ni ene beru chiente ma tiu kere ka chik lu tian maro pier be chili wie ma di chule gan kwan waner ber jomo kenne go wani ambiales mera kwanyo ji mana tiu kere me bieto kuin we mera duoko chien bor pien meno beru mega badene lok matie kidong malit lo ne mon mapul ko beru chani yam chon wangioni lok me kwanyo ich uberu timpa lutia nyer matino en ko ner ko beru chani lutia nyer mapul ka chiki mega magati on gi waya lok manywal dong lok pa be dia wato ich pasen marama bero ki pasen ngwen o pasen bero wayni ngo MidWeek analysis Dame Bay TV. Nya Wilfred okay we kami iri kini armatini kije mokene now mecha ko ne wanero ma dit makaro duju luoro ko beri udonyo chela puali tu I party NRM kama lumeme party NRM gidiga luor kit machalo Norbert Mao tiga bino kere Norbert Mao tiga bino ke pua meleno kom ikingi ka cheki jomo kena matieni wachaki lok pa deputy speaker. If Mao was the president of NRM, okay, he wouldn't give a position of the speaker and the deputy speaker to a non-member of his party. Kaya nen lumeme me party NRM gen gumiu kom mo chim Norbert Mao me be speaker me pa rio Uganda ma mewa enini no fudongo ti magor romane de ne kiri rome ngabu nguri tol ba ngayo pian ngayo ngabu nguri tol beru pian down de ne bena down be de ne chino NRM gi mer de ne kin gi ken gi ñu go ngama bo ngabu tol ngur la wore kay nen ki mi kom iching Norbert Mao. But that nyonta is there is that thirst. Number one, I qualify. Actually, now apart from the minimum qualification, people look at the education of a speaker, they look at the experience of somebody who should be a speaker, they look at the skills, the special skills that a speaker should have. Then, of course, you look at the connections, local and international. Those are all attributes. Uchaka manguru uchaka machero dodo uchaka machero loga boga enta wanero ko betiga bino machero lok madong kibi mogo bodoga ti aneta nita mong ugama ningo machalo speaker mafuti kom wajatika maleng ni enpe luo dok bino pa Mao pe mine buora ben pe mire luor wakinyiga chel eni tie mai ichung matek kus jabit mo karo lo meme party NRM gwen dozing Anita Nita Mong ka cheki Thomas Taebwa macho deputy speaker ni mane pujo ma fudong wa streamlining wa kero ni pudgira mo mete kitele wa speakership me pa we rio ilo Uganda ban wak waji yeningo in meti neno watini wa mene ko pentami I waji yeningo Norbert Mao upore me ber machalo speaker me pa we rio pa lo Uganda yeba tika bione ne dueno dire chok mada endo ko ber luorti ma pole da bodo ya chuli kan ko waji ningo luak ma ya chuli kita dero kita waji ningo gi waji ni Mao twero beru dana chin ma pia tek pian pole chuli tika neno replacement ikare ma Jacob Olanya utokwere uno pia utiu ma chal speaker lo Uganda pe kar ma malaj donc jomo ken gwakte tem waji ni beru tie pa Mao speaker romo kele loga romo replacing ni romo chulu bu pa chuli ma gudong kwere pi ko ma pol ma churu ko kweni lanya wado kidana ma pia tek manu tiu ma tek da The unfinished term of the late Jacob Olanya
who by accident happened to have been my very close friend, of course. So somehow I'm the nearest to him. I'm the one who reminds them the most of him. I'm not him, of course. I'm not, and I'll never be. Ini waji yeni ngo kao mau pore waberka winyo lok mo ken waberka kar ke bot Norbert Mao ma waja tika maleng ni Uganda katela biloke pe miro loke ki wo pe miro loke ki on paremo o miro loke ki kuch ki yom twin dok gwakar kene chierne speakership ene dong loke pa jim mo ken men waji gini twer bro tie jak ga kenyo onyo keje ku ene yela peny wa winyi ki bori tammi I comment section ping kono wanyang ki bori nero ni kiketa Uganda tika liete kwere dwe mario dwe madek dwe mangwen dwe mabich ki dwe mabichen wachero kere nyim men yang matut gin madung tika chungu bidano Uganda kinini kui furu karakara dan mapol gu por kui dan mapol gu tiu ki lima duwa dada gu tiu ki chen mapol jomo kenu tiu ki million ma pat wanero ko beri report matika bino chima ti kamaleng ni la chomo mono enu tiu ki lim makaro million mia ki wie mekero match ikabere ma pat were majbetie ikabere mo kanani en ko bere waja ti kamaleng ni andong ba kira wondo kwero mina kuiba do be kwanyu jimi na go duju adwa go chien man ngake komede. I managed to take or to transmit electricity in 3 places. 1.5 kilometers from Mukozi to my home village, and then another kilometer outside my village. And this whole thing cost me about 135 million. I imported solar in all the townships and municipalities in Maokota. Man wajini match ikero pol mapola dada ikero match ichulu tino kiji mukene kigen niki bimine kui and unfortunately kui do dokilong kero match ki jemu kan mage timu ngi match is tiu ki cheni dong loke do property pagamente machero pool match ki transformer ki jemu kan but maraj loene o ker transformer ti dikale mara ukura iku dani na pe wi loka apuru ko ni jaba yin duwi ga ber ko ma disconnection ne no petek ameru di ku ci nego bene I am also human being. Mana nga la dita Sibambi en ki loye ki kui ma pol to tral batij ma tek ma tiu ikin jim mo kene meno kerrogi no kerro mene ambulance ben tikin ping barwanen ko belu tel ma pol ma ben ko kwanya jimi wa tiki Evelyn Anita ma en bene uchung me beru la meme parliament me ko boko o kwanyo bene ambulance zo way ambulance bien barakany wondo wayni wondo po mara bien po neno jim mo kene mana timogi kwanya ambulance zo waneno Patrick Ukumu ringa en bene pinebi wewe enong pelara furu lugi tangi ma pedong be yot paitem du nuore taketem tangi ma pulikin ping pen kan ma bir ku bera tuju tangi ay lok enong chung wi ma pedong pere you pay for street fight we're going at the street go we pian man warning tangi ma konye dan pipia mara ade de ni furu tangi weng furu tangi kan furu tangi kuja furu tangi So be okay, lele wang dance all wang down when way down kerte lum. We no way pelare mara ngeni ko berchan kan ya peny wi lugi tangi baket kan ni furu tangi mara ma pak wi no duru lugi tangi pak wi ti dikale pidong pekin ping pigi meti ga winyo duan ke moto me winyo duan ke ne weng megwa pe obet ke luoro boss me ko tim pariemo kuni biru ki twin mabe me mi upia mara ke dan ko be dong pipe la diet tam na kara par ko man pe men ke ken waner ben ika wempe saut kuri tima chelo ika wempe saut la dit Mubarak Munyangagwa
bena wa ambulance bena duka kany pi bena ma tu ga pi en me ambulance wa ki pi mo tuju tangi ga o kwanyu teke gina kwanye o kwanyu teke gina kwanye lutino kwan manu gidiga chudi gang kwan baron pier be chen wi bi wen ki kwanyu gi o ko beri ki kwan furu chaka ki tin ni nyoki dwe ene ma rio ne wanen lutino ma pol dong gidiga koko pieni unu gitio very content in la chulwa tie ngarmon be chulwa gang kwan pieni lim dong no ti confirm but angeni ben kirwa lo nyuru mano lutino gi dia chudi gang kwan kanen gwak no kin lo nyuru ben ti joken ma po bolu be kui de rombe chako penye gi ken ha an ben na timu ba bolu kui gi da dite kere we tin non kwertu la tena nyotin furtangi kwanya ambulance gi jimu kene an pa bolu kui mon la penye mir ko ma penye kere ba pien pe yot cham kene ngar mu keru genu keru limu ti keru no duju ni won be bolu yir kui be duake parliament ento won pe do timu gina kit meno ci utama de an ben kano kana billa tel no ka penye be wiene ha a de te ko mo twere ene mona de ni twere de ha madong no be pe yot be to twal me we ko tangi ni be tie coordinator dati ga marapi yaro ngata pade ti parliament ha pe yot to twal iner dati ga do ambien di pour ki ter ki to yot yar kunin dong ki kwer mi ku yo ma chu be ti pi kin ping manu ki dante tiu bia chara dante ga kwenu juice kin ping ma mara chalun ti wot nyim street kam ki kere gene street light gini ma tok be piek en inde por ku ni tiu ki billion ma pol bene peyot ko mi temi america ni wano be o be ne kira wa daga ye piere ngeni jemini weng tek mada kadong wakilu ya gikine madong ti chungu wi loyo yam chon no watamo ni lokme onyo ich uberu tim mapul kano lutina nyera matino gimar lokme oy igi pianino mwagi twer ber petian lok marama dek ma chiel no mwagane pio roma pawi bor nyogok mwagane football romo nyual nyogok presa mo agi bod lu nyuro pien kitame furu miro ber gang kwan ko ber chan percentage pa lutina nyera matino magiti oy ich udoko ping madong tiga ile loy mati chungwiya ko bache mon mati ot ay era di wani mon mati ot manu gitigi cho gitiga ono ich ma pedo tem di chenki di wo mara lone guno dong chere ot yar ka penyo tam ki bot daktari ma kwako kita gwakar ken condition me kwo giti kwere udoko teko dong gen wani a chero bot jo en man me kin ping de abelis nyol joma gi mi yeri mete kwaro aro wani gwak bene rowe ben mona jwak be tikina pede joni wengwa kwar gi ikin de abelis nyo joman me gi tiwi yeri me mete kware chigwa uno mi en te yat enini gen eni te gin eni ko kon we kon pen ni la choni wi penya the raising concern madung te batek lo eni gen gi waji tele do tek ba petware pen ni cho petiga winyi mabe tin ka do da woni deguni magwak degun furu gamu iye dueri ya dek ken dwe me fradi ya dek gan u da tin tab we kora dega duki taka win da do we dega duki ko beru kara ko wa ko kuje bu cer bon ngaro may ken gaw mer ginati biro maro ka ngere wi me ping yado e wabaka taka do ijo ni tab aya dongi chaka kenyu so percentage pa mon mati onye ikoberim wa ki percent ngwen u cer we percent biro manyit pasena dego mete within duwe manok to twane chaka e magale bariyo ki apa we bich ni o kere ko bericha no watiga lok tini magale bariyo ki apa magale bariyo ki piari we bichel mon mako oy igi tiewe alip kulu lutina ma chok alip ba pol donguto en ki ko ti man me oy ich donc pe wangeyo kani wa pen la penya chela riwa dek me achel ni tele me ot we down oy ich ke katie we down oy ich lim ka pitching down we down oy ich ngo ki ko marong we down oy ich ma pat ki condition mugu ma wangeyo ni doctor wani kenen gok tuomotie mano doctor gu recommending ni uchieke gok ki jor kompeti mabe chi kiramo kwanyu ichoko men ene gin ma wangeyo ento tele mugu me ot muga chiela ria dek man kubir mo wano ngeyo gi chene pe mi chene ma yupu ye wi gok gen pa cher kanamo gok pa timo geno moni do mira akwany ichoko war mir wa win ki bori bi min way comment section kenyo mi ma ten loka dek ma wexo
ron wai dog no kwan ye unyo in dago me tiga ner ka mi na tien loka dek ma ibi chu ye ma tekara da chibi wajani arama kwan yaw pe tien loka dek manu tuo pe ye pien wangeni tien lok mapigi tiga maron we ko dan kwan miro betie bat pe beru ko ji market mano so mane lok matie in the midweek analysis wa ye wa mi tamma mewa itame be television ku neno ke neno karge ka we birka keli jemi mugo matiga time within a week manu fudu time do ko chung wi dar ma tega deda manu ino kai winya chi wi tu ki chungo amore